Horas, salam sehat ubat haganupan, bapenang nyalongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panorang sebut nyarion, boy isisehaname maritihon nirigapan sigano pari, kay may jalohita hata ni bata, aseliar martonggo kita. Ham Tuhan ne bata bapa namin na marhabang sa inaugriatas. Terima kasih puji-pujian malas libur may sumbah konur nami hubamu. Bani bagal ni pagkaholong ni huban nami. Yasomani miramoti jana isarihon ham hanami. Ibagas nasa mingguon jana bani panurang sugoton. Mamukah bani arena parlobe ban nami minggu paduahon bani bulan on. Sulhanami ase marite hatamu ipatutap hamlakah nami. Sonai agi bagas na loma korjaan rosuh miurmu. Persapkon maham Tuhan, lumasir-sir hanami lahu manangihon ham. Amin. Bapinang, kurian nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton. Aima hari Senin tanggal 2 November 2020 sada tersurat bani buku sada Yohanes bindu 2 ayat 20 nama katahon sonon sagala namar nalangkon anakin sengadong bani bapain halak nama ngakui anakin adong do bani bapain bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sa ganupan do kita mamboto bahasa sonaima porluni haoroton ibagas sada hubungan apakah ay anggo dalahi sahalak garama pakon anak boru sonai age bapa pakon inang sonai dohoma age orang tua hubani nyombah totu taridah do ibagas saganupan ay hubungan nadear janah lantar sirang bapa pakon orang tua bapa humbani inang humbani nyombah sonai do humani orang tua hubani nyombah ay sandiri hubungan na si sonon mahuma bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nasihol ipaikat jana ipasingat hatani ne bata ko tongah-tongata marhitehon ni rigapan sigano pari bata bani panorang on bahasa sonaha baba pakon anakin sada nalangboy tarsirang marhitehon ni ahape maningon sonai mahumani hasadonta pakon Tuhan Yesus Kristus artini ay anggo itandai hita do Tuhan Yesus Kristus mararti do ay jalo onta do humani bapa ibagas parguluhanta nasonai do humani anggo iparnalang hita bapain na mararti do ay maparnalang anakin do hita ay maase marhitehon nirigapan sigano pari bata maningon pay-payedo hita tarlubihma songon bani kuria Kristen na bani panorang ijia mandopakon pangajaran bahasa lang iakui anggo Jesus ay naibata artini ay maningon sirangon do maningon papulikon do antara tonduy sonay age akula nasasitong ni age pinaibata tonduy tapi marhitehon ni nadop gabi jolma Tuhan Yesus laho manubus dosa ni dunia ijay matene bahasa lang tarsirang be Tuhan Yesus ay matunduy pakon Tuhan Yesus nagabi jolma na ijon managati humani ibagas parguluhan ta sigano pari bahkan bani parambilan na makatahon eta hita lao pamunangkon tonduy mari kita pergi untuk memenangkan jiwa pertanyaan ni jana suku-suku ni aima anggo do mamonang matunduy ni anggo do mamonang majiwani sonaha pakon akulani artini ay
ibagas na makaporsayai na ibata, ibagas na makaholongi na ibata, maningon pataridah kunon ta duhumani, panandayon ta, sonay age, holong ni hurta, dokpak Tuhan Yesus. Ijin itulah kita Tuhan Yesus ibagas parguluhan taon, ijay mahumasa sintong ni, itulah kita haganupan kuasa ni nebata, nadop manoppa, rosi nadop manongoskon Tuhan Yesus gabe si paluah bata. Natotto bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado arti ni bata manjalo Yesus ibagas 10 taon doskon manjalo bapa. Nadop manongos Tuhan Yesus gabe si paluah bata. Namararti doay maningon do totap ibahen hita Tuhan Yesus gabe si pambubay ibagas 10 taon. Ulang kaho hita, ulang gabi mahago hita, binahin ni namasa ibagas 40 taon. Porini pe itangar hita adong ajaran-ajaran, bahkan adong kumani na mga jargon bahasa Tuhan Yesus ay masedo na bata. Diyan na iparsilangkon ay sedo Tuhan Yesus tapi halak na legan. Maningon totap do hapor sayon ta. Bahasa Tuhan Yesus na parsilangkon bani hayo parsilang ay matuhan Yesus anak ni nebata nasasadain. Nadop mangondoskon hosahni, nadop mangondoskon guluhni, asi maluah kita. Natutusonay mahita humani. Tandani pakarga hononta, bani haluahonta, nadop ipasirsir Tuhan Yesus. Sonay mahumani hita ibagas guluh kasigano pari, lambin martambah ari, lambin martambah mahumani, bagal ni holongta bani Tuhan Yesus. Jana, totap ni pikiran taay, totap ni paruhuran taay, manjalo Yesus gabe si paluah bata. Sonay mahumani, totap kita manjolom hata ni bata. Jana ay mahumani, naibahen hita, gabe hondor bata. Lahuman lawan ajaran-ajaran napakahohon, ase ulang kau hita, binahin ni namasa na idopakon hita, ibagas parguluhanta si gano pare. Ay maase, bani panorang guluhta si gano pare, sonay age ibagas sa ganupan lahuanta, maningon do totap, uhur pakon pikiranta, mambahin Jesus totap, nagabe pangguruan, sonay age nagabe hatengeran ni uhurta. Ase ando harma Jesus nadop makaholongi hita ay Jesus nadop itongos ne bata ibagas parguluhanta, sonay mahumani hita manjalohon kuasa ni ne bata sa ganjang niaryon. Ase marhasoman kuasa apa idop ni hur ni ne bata mahita, totap margugo ibagas ganup lahuanta porini pe kopit sa pulusia lape sa lose idopak kon hita. Tapi marhitehon ni na ijalo hita kuasa na kumbani na bata, ijay mahita margugo kumani lahu makorjahon horjata si gano pari bahen hasangapon ni naibata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombah kun uhur nami bamu Tuhan. Malas tumang uhur nami ipaikat ham hanami, ibagas sadaryon bani ganup lakuan sona egi horja nami. Asi tetap matongon anakmu na sasadain, tetap nagabi yanan pangunsandean nami apa onjolan ni pangarapan nami. Asi barang ahape na siol horjahonon nami sadaryon, tetap ma marhitihon ni tondumu na mapasingin, ham na manorangi apa pikiran nami. Asi tarbahin janatar horjahon hanami tongon, songon nerosukon ni hurmu, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Oras mo bata ganupan bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, jana selamat maraktipitas marhorja mahita rap pakon Kristus Yesus ibagas tondina pasing na marhorja ibagas paruhuran tabe. Shalom.